clear tu te chibai le vekule sawrkar chakle thalai te ma khongai tu kan neya sawrkar hnaruak po atam thei khop mai Mizoram Home Department changtu puke sabdang achuan Mizoram Police Constable post thum somnga lak ani le don thu asoya ala khun tur hi ala chiang chi alawa amai ro chu kumin chu nge hian lak ani don ti ro achiang ani tuna tanga thani thlathum po ani theya alo bera kumin kumtop lama hi chuan police lagna tur official advertisement hi chu ti chua ani to don ani Mizoram Police Constable hi post azathum somnga lak turani a police tiang kengchi UB unarmed kan tiang chi kha post za somnga ani dona silai kengchi arm branch kan tiang chi kha post ni ani dona ni nikum sahni le somni le pali sahni somni panga khan police constable post ni somnga le pakwa lak aloni towa heta hian post somnga le pakhat hi constable UB unarmed angchi kha ania post ni hi constable arm silai kengchi kan tiang kha ani tin constable mechanic post pariat an tel bokani tu ten nge deal thei constable unarmed UB angchi kha class 10 pass ta na deal thei dona constable arm branch silai kengchi kan ti te po hi class 10 pass tan tho khan deal thei ani dona ni aom zia ber chu police constable arm le an arm shimshima kha class 8 pass ta na deal thei don lo ti na ani chu kumsom pariat atanga somni le pariat in kartan adil thenga keini tribal mizote STSC tan kumsom thum le pathum thlengai hnathawk awm thei don ani computer certificate anga awmte hi zo na tam tak om thina police constable deal tur hian computer certificate angai luwa class 10 pass kha atok mai don ani sarkar hian a hna milin nalak dan po athiam chhozela film khur chhozela police constable ni tur chuan lehkhathiam chu poimo thawa amai ro chu taksafit resel thale rui hlo tilote khatiang chi kha angai poimo to jok don ani hlo chungchang han en leila police constable Mizoram police constable hian in pay level 2 an hlo thina chu singkha sang kwale zakwa tanga singli le sangli zali inkar ani thina ni kumtin 3% increment a oma tin tianes allowance te pungzela heya hian hlo hi chu pungzel don ani nalak dan tur selection process physical measurement test te physical efficiency test written exam interview le medical exam te aum don ani police constable physical measurement a hian height mi pa bi ka centimeter za somnga le pariat chu a fit zong chuan fit nga le inch ni vel mi pa tan ni angaya chu STSC big tan ani chu meichia STSC tan centimeter za somnga le pathum chu fit nga borvel ni angai don ani tin om len zonga chest 79 centimeter STSC ta angaya expanded khami om ti len nuwa khanin 84 centimeter ti thei angai don ani ri zong weight a hian meichatan ke somli le pali tal minimum ni angai don ani physical efficiency test en le ila 1 kilometer race in tlan siak timaila 1 km race khawm dona mi pa bik tan minute nga chunga tlan thlen turani anga meichatan chuan 8 minutes angai dona ni 100 meter race om le ta hian mi pa tan 15 second meichatan 18 second ani anga high jump bika mi pa tan 1 meter meichatan 80 centimeter tin high jump a hian voi thum chance an nei dona ni voi khat voi ni an zuan na khanin lo tling lo palta po ni se voi thum thleng kha chance an nei don tina ni chu long jump mi pa 3.3 meter meichia 2.25 meter ani dona hei po hi voi thum chance an nei don ani written exam om le dona physical measurement le physical efficiency test atling te chau khani written exam an ma chon thei don ani written exam syllabus en le ila general english 20 question omanga 40 marks pudonani omje chu question pakhat kan mark ni zela puti na ni a maths b ka hian 20 question 40 marks gk 25 question 50 marks reasoning intelligent question a khanin 20 question 40 marks computer knowledge 15 question 30 marks ani donani ti chuan avain question za omanga mark za ni apunga chu darkar ni chunga chanzo tur ani donani question te hi MCQ multiple choice question objective type kan tiang chi kha ani don ani personal interview written exam a inziak ling te cho in personal interview hin ma chon le dona marks som ni le panga apuang
NCC certificate holder te tan special mark bonus mark kan tiang chi kha a om dona NCC A certificate nei te tan mark khat NCC B certificate nei te tan 3 marks NCC grade C certificate nei te tan mark li an bel dona ni written exam akhan merit list akhan mark li an bel dona ni inbuatsaih dan tur exam ma chon dan tur exam preparation en leila coaching kaltluk om lova competition asang to bok nen tumru na tak tak nen tling ngei tura be angai dona ni chuti rualin coaching kal ringot po kha hlo tlina chu ni chuang lova ti tak tak na nen ril ru kan nei angaya sumle pai kan lo harsadeu ni po in mani in lama in zir theya abikin maths lama chaklo te tan phei chuan maths tuition kal nge nge kha atha ani aswal lavani kal theilo le mania in zir du te tan police constable exam inbuatsaihna tur a question hlui te study materials te solve question ang chi tin exam a chuak tur rin kai probable question ang chi te kha ka website www.kamliana.in khan ka da thina ka upload thina ka update box thina kan lo mang tangkai don nia ka website link chu video description a khan awmani kan lo check out don nia police nala khi affair angem ti hi zona tam tak om thei ni a nikum sahni le somni le panga khan fair takin Mizoram police la kalo ni towa kumina po hian fair taka lak tur ani don ani rite exam ati tha sap tong thiam le lekha thiam ringot ni lo police na ani angin taksa risel le fit discipline nei tha te lak tel en tel kha ani to don ani a category a khan atel don ani written exam physical efficiency test le interview te hian mark apuvek to don ani recruitment rules te po hi tlem zong ti danglam ani don boka kan hria tu chu lekha thiam le zir sang te hian na hniam zok an dil hianin an tlin hian an du tok mai thin lova aya sang le hlo sang zok hlo tha an mu khanin an dil le thina an tlin le chuan an na zirlai kha an ban san atu le thina ni na sang zok kha be sei su a in ti theingot box si lova dani na phal miau sia chuwang chuan written exam ringot mark putnem ti lo hianin resel tha fit tha discipline tha te an lu thei nge nan physical test hian mark aput hnem ve angai to don ani chu azia jok mai thei boke keimani bi ka hian live study kan nei le donem ti hi zona om thina kumhni thum kalta khan written exam inbuatsaihnan YouTube live study kan lo nei to thina exam question hlui te kan solve thina paper hrang English GK current affairs maths le computer question hrang kan lo solve thina ni dam chuan live study nei le kan tumanga ahun hi kan shelo na a exam hun te po kan shelo na amero chu live study hi chu tuna hian in zir hun ani to in zir tran hun ani to chu wang chuan kan damani chuan live study po hi reilo te ya kan ti chho tura ngai ila engpo ni sela official notification la chuak lo ma se Mizoram police hi lak ani nge don ti hi chianga deal du te chuan tuna tanga lo inbuatsaihya lekha zirdan strategy mu mal tak neya zir tran angai to ani exer lak te ahun to bok nen advertisement aron chua meu chuan exam nan hian thlani khat bak om to thin lova chuwang chuanin clean harsa to thin ani tling du te tan chuan zir tran ahun to ni tling turin thlaing za nge inbuatsaih ngai le khazir ngai ti hi zon om thina mishing kan inang lova kan thiam dan point chen lova alo bera fresher exam la ma chon ngai lo tan chuan tharuk vel tal kha zir theini se aya tamlam kha chu du samani a exer lo lak te angai dona wangin thani kha chunga ti tok ai chuan bultran ma kha athadona ni kan ti fu zo kang pathian zara arem chuan ka chanela hian Mizoram police constable lo in ziak ling to te interview nei kanon tumbok dona ni